Shubor nakaslem jong unongsan hima. General Secretary CEC ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Edison Suting mentakas ni ka arpulai tri ujliu arhajar apusan habaya keren berkilat pathai kubor ha kabaya dei berkajing penon kam ar number ulaong bana kalyang kaseng ka jubut dien ban khmi banya ladia bandon kum ka surprise checking ya kum kini gibriu kiba penon kam ya ki ar number shu ulaong bakum kini gibriu barabor ki ju kamai bet lada omdon ya ka checking Hendrai lada ka seng lembat ki MVI pat ki traffic kimut ban pelong ya ka surprise checking kum kini ki breu ki bajuyat bian kim jumi satya ban kamai ya kani uba Edison ulaong badan manu ki ba ai jingtip ne leak information ya ki shwa bandan ka checking bat shei kini ki try kali ki jubu ri ya ki kali jongki hakapor ba pelong ya ka jing talasi ya ki badon ar nambar kidang bun ba tika i traik sin jam ka banak leng jong pi kum ka association pin le ba nak leng ni ka association ni bud din hi mana kapor mani layap pintep nak leng ki MVI nak leng ki traffic bandon kata ka checking supply checking mestet show pintep mangi kilatip show maki nomor kilon manu ba information yaki harta kapor ke jaka ngi mengilet benunu surprise checking hanunu ke jaka kapor bomdon surprise checking ki kamai man kasi andala don ka surprise checking kimju issue kata kali mani kamai kilari si kiri ngiptem kata kadi ke ba kilik information na nangnui kata tengwai kata ni hapan budian nak leng ocean lengkat bat mona lengkat ki MVI nangnya lengkat ki polis depan mereka kidang don empat ki kali ki bampat leksim ki sekar bat ki don em ki jing pendik nak leng jong kulen nga suang kitin basai kadon bampat sim stiker ya kita ngadon buka sim stiker kidon ki balabat hidup ya kali jonga nga nong ngangkin kitin basai kilabat di kali jonga habom don stiker dekat bang ay kran ber sa ditu nang ipan abakot kali kalabyang hatu midon kam man bu stiker na kaliang isa ditu yung don kam apilasi be khajana ka badi man si hungni mangila ay do kata ka jingsi ko pil adap si ni ki kamai kat bomon ya kata ka jing iyo ni ka stiker kemudian nakling ditu kemudian ai banong habang la adap kamera punuan siu ikot kali to kisah kamai taka ki ka punuan